Sanibonani. Namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume about imsamo, ukuthi kahle kahle uyini umsamo. Umsamo ngolwazi lasemhlabeni indawo la uconnecta khona, uxhumana khona noNkulunkulu wakho omkhonzayo. Umsamo ubalekile ngokukamoya, spiritually, since we are spiritual leaders. Umsamo umzimba wakho okuyikhaya likamoya oyingcwele, okuyikhaya lomoya ohlambulukile, ohlanzekile, ukuthi uhlale kulona. That is why ungakwazi ukureceive kahle imiyalezo eqhamuka kumoya oyingcwele, eqhamuka kumoya oyingcwele lo ophila kuwena ngaphakathi, ingoba nemimoya eminye ekubusayo kuwena ngaphakathi ephazamisa lo moya okufanele ukuthi uphile. We must know and understand ukuthi suthathe umzimba njengekhaya lemimoya. Ngithi lemimoya because any kind of spirit can reside kulo mzimba wakho, okuwukuthi iyona lemimoya ngokwehluka that brings i-confusion kuwena nasendleleni yakho, kuye ngokuthi futhi ugcina uphilela muphi wona umoya ogcina ubusa kuwe. Mawusanemoya ke eminingi ekuwena engcolile, ngoba wukho omunye umoya oyingcwele ofana nomoya oyingcwele. There's only one Holy Spirit, and then kube khona leminye imoya engcolile rather. So mawusakhona imoya engcolile ephila kuwena ngaphakathi, awukwazi ukuthi ulizwe kahle izwi likamoya oyingcwele, awukwazi ukuthi ureceive kahle ama-visions ngendlela efanele, awukwazi ukuthi uconnecte kahle ngendlela efanele and talk with lo moya oyingcwele. By talk I mean uwamukele imiyalezo abakupha yona, uwamukele ama-visions abakupha wona, ngobani usana le moya engcolile. That is why ke ukuze lo moya engcwele uhlale kahle kuwe, kufanele kuhlanzwe leli khaya okuwumzimba wakho, kusuke yonke imimoya ebusayo noma engaphakathi kuwena, ukuze uzokwazi ukureceive kahle ke imiyalezo. Okuyingakho ukuthi thina siyakwazi ukuthi nanoma ngabe sikuphi, we receive visions, we receive guidance, we receive imiyalezo anywhere noma lapho sikhona. Why? Because siyawunakekela umsamo wethu. Mangithi umsamo ngisho umzimba. Khohlwa imsamo le esekhaya, le umsamo ebuswa yeminye imimoya le okudinga ukuthi uzubuyela ugijima uthi hayi ngisazobuyela ngiyophahla noma ngisazobuyela ngiyoshunqisa kahle impepho ngithole kahle imiyalezo. Akusigona, that is not the Holy Spirit. Akusiwona umoya okufanele ukubuse loyo. Thina ngokwendalo singabantwana bemvelo, singabantwana abangcwele, singabantwana who connect with the universe and receive imiyalezo. You don't need izinto zomhlaba or specific things ukuze ukwazi ukuconnect. You don't need ama-crystals ukuze ukwazi ukureceive imiyalezo. You don't need impepho ukuze ukwazi ukuthi ureceive imiyalezo. You don't need ikhandlela ukuze ukwazi ukuthi ureceive imiyalezo. Naturally so, if lo msamo wakho ukahle, upheleliswe kahle, uphelele, wahlala kahle umoya oyingcwele kuwena ngaphandle kokuphazamiseka, ilapho ukwazi khona ukuthi ureceive umyalezo, and you are guided spiritually ngendlela okufanele uyihambe. And okunye, singabantwana abaya phambili, singabantwana kufanele ukuthi masiphila impilo we look forward, asibuyeli emumva. Okuyingakho kuwukuthi even noma uphupha mawusayiqala indlela yakho noma ungakayiqala indlela yakho, besiba namaphupho asikhombisa izinto ezizokwenzeka, ebengasikhombisa izinto ezenzekile seyidlulile. Kungani besibonisa izinto ezizokwenzeka? That is because we njengabantwana bokukhanya, njengabantwana belanga, njengabantwana bayingcwele, we have the power to change leyo nto leyo esuke iza, be it a bad situation, be it a good situation. Siyakwazi ukuthi sinamandla ukuthi siyishintshe leyo nto. Siyakwazi ukuthi umoya oyingcwele usukukhombisa lento ukuthi wenze njani, so that you prepare yourself mentally, physically and emotionally ukuze ukwazi ukuthi udile nayo. Singabantwana abaphila impilo abaya phambili. Inkinga ukuthi sifikela endaweni elahlekile, nabantu abalahlekile, nezinkolo ezilahlekile. But today ngifuna ukugxila kumsamo. Nawo umsamo kufanele ukuthi unakekele. Khohlwa umsamo sekhaya, khohlwa ilapha ya ekhoneni lakho. That is not important. Okubalekile nangu obalekile okufanele umgcine ekahle, okufanele umlungisele kahle, so that umoya oyingcwele uzokwazi ukuhlala kahle, so that you can receive ama-messages nanoma ngabe ikuphi lapho ukhona without ukuphazamiseka. We know ke ukuthi
izinto zonke zidalwe uNkulunkulu lapha emhlabeni noSathane even. So imission kaSathane uthatha izinto ezingcwele because yonke into that existed la ngapha emhlabeni yayingcwele because yadalwa uNkulunkulu, because siyazi ukuthi uNkulunkulu ukuphila, that is why engambulalanga uSathane. So njengoba yonke into idalwe uyena, uSathane uthatha zonke lezo zinto asiphendula ukuthi masisebenzele yena. That is why mawuhamba nomoya oyingcwele uwumntwana o-purified, you know ukuthi izinto zomhlaba, they do not matter, you do not give them that much power because vele amandla akuwena ngaphakathi. So asigcini sikhonza izithixo sinikeza amandla, sisibheka thina ngaphakathi, si-receive umyalezo ukuthi impilo kumele siyiphile kanjani, si-receive ama-visions ukuthi yini ezayo, so that we can sit down and plan and prepare ourselves for lokhu okuzayo esikhonjiswe kona. We don't dwell on the past because we know, the Spirit knows, the Spirit says the past changes nothing ngempilo yakho, kuphela ikubuyisela emumva, ikubuyisela emumva, ikubuyisela emumva, ikugcina enhluphekweni, ikugcina usizini, ikugcina u-inherita ney'nzondo okungafanele ngabe uyasifaka kuzona. Kumele ngabe uyaphila, uyaphambili. Makuwukuthi usagcina izinto zomhlaba emsamo wakho and believing ukuthi izona eziletha amandla, ulokhu uyilanda ngokwehluka uyithenga uyibeka, trust me, usuke usalahlekile noma usuke ungakazitholi. There are pure people abalahlekile, njengoba ngangishilo ukuthi even nezangoma abantwana abangcwele just abalahlekile, abawela ezandleni ezi-wrong, abangena ngaphansi kwe-umbrella ekungeyona yobumnyama. That is why they are walking this journey, but ngokubona qobo ba abantwana abangcwele. So kubalekile ukuthi uzazi, ulalele umoya, ungakhonzi ithixo, ungakhonzi izinto zomhlaba, ungakhonzi intambo, ungakhonzi ama-crystals, zonke lezo zinto lezo beauties of umhlaba, izinto ezinhle zomhlaba lezo, izinto nje ezinhle ezadalwa uNkulunkulu, not ukuthi izinto kwakufanele ukuthi siyikhonze, siyinikeze amandla akithina ngaphakathi. Umunye uzothi nje mina ngihlale ngiphupha ugogo nomkhulu bengikhombisa izinto kube seziyenzeka lezo zinto, so amadlozi ayinto e-wrong kanjani. Ingoba inkolo yakho noma what you know, umoya usebenzisa okwaziyo. Umoya oyingcwele knows ukuthi wena what is it that you are mentally ready for. That is why we always preach, I always preach spiritual independence, yokuthi mawusuyiqalile indlela yakho yakamoya, lalela umoya phela ukuthume, lalela izwi eliphila kuwena ngaphakathi, lalela lawo ma-visions. The problem ke iqala kuphi? Ule yenza ukuthi abantu baze badideke because kukhona nama-self-initiates but abadidekile. Iqala ngokuthi i-umbrella yakho iwubani. The time wena uthi uyo-cleanser, uyoyenza i-cleansing, who was cleansing you? The time wena uthi uyo-purify umzimba wakho, ususe yonke le mimoya esemzimbeni wakho ukuze kuzohlala kahle umoya oyingcwele ongaphakathi, because we must know ukuthi akho bantu abadala esuke sibageza bakuthina. Susa leyo mentality leyo. The minute uhamba ukwenza lokho, loyo muntu osuke kugeza usuke kufaka ngaphansi kwe-umbrella yakho, usuke kufaka ngaphansi kwaNkulunkulu wakhe, usuke kufaka ngaphansi kwenkolo yakhe. So wena-ke, that is why usazoqhubeka-ke udideka. I-umbrella oye kuyona it determines i-journey yakho yakwamoya. But mangabe uwumuntu okwaziyo ukukhuleka, umuntu okholwayo kubungcwele, okwaziyo ukulunga, ukuphila kuyena ngaphakathi nokulalelayo, you are able to find your way back endleleni ekufanele ukuthi uyihambe, just like we were able to find our way back, because I've always known ukuthi ngumntwana ongcwele. I've always known ukuthi Nkosi yami ngizilungele mina, ngiyakhuleka, ngifisela abantu izinto ezinhle. Yes, ngiyasithulela, but I know ukuthi my heart is pure. So nawe mangabe umuntu okanjalo who is able to remember, ukubona and go back to that, uyakwazi ukuthi ubuyele endleleni. But mangabe uzoba nenkani and say uyaqhubeka lokhu uhleli ngaphansi kwale umbrella, noma lokhu uhleli ngaphansi kwalo muntu ohambelwa yokugeza ukufundisa ngalezi indlela zomhlaba, into ozoqala uthi wena you are going on a journey ngayo, uyayifuna, uyahamba uyayibheka la emhlabeni, uyahamba uyayibheka, you in search for yona, just know ukuthi akusuNkulunkulu lokho, lisiko okungcwele lobo. Waqala wangena ehlathini wayofuna izinto, just know ukuthi usuphume out
ngempela from ubungcwele bukaNkulunkulu, from umoya oyingcwele, usu-out, usu-chase izinto zomhlaba, and uzobuya nani nemimoya ekungafanele ezokubusa. That is why you cannot connect mangabe unoma ukuphi. You are relying ukuthi ubuyele kuphi endlini, uhambe uyoshisa impepho, wenza izinto ozenzayo ukuze ukwazi ukuxhumana naloyo uNkulunkulu wakho. That is because uhambile wayilanda izinto wayibeka lapho oyibeke khona kulelo khaya. So that is why uyoxhumana nayo kulelo khaya, and that is not how the Holy Spirit operates. So abantu kufanele bazazi ukuthi bangobani, bamele ini, bahambela ini, baphilela ini, bazazi ukuthi singabantu bokukhanya, abantu abaphilela ukuya phambili, abangabambeleli kwizinto ezindala neseyidlulile, because we know ukuthi azinamthelela kangako noma zisizi kangako, zisibuyisela emumva. Umsamo umzimba wakho akusikona lokho esicabanga ukuthi kuyikona. It is your body. Lo msame beswazi noma esicabanga ukuthi wona owafika nezinkolo lezo uzosusa amandla kubantu, uzosusa ububona, ubuthina kuthina, ebese siqale sipraise izinto zobumnyama. So abantu mabavuke, bavuke bayithintithe, balahle izinkolo ezindala, ebese bekwazi ukuthi babuyele ekubeni ububona.